Tema današnje prese jeste ukratko predstavljanje nekih osnovnih aktivnosti koje se dešavaju u posljednje vrijeme u Stranci demokratske akcije, a ono na što ćemo staviti danas fokus jeste prisustvo Faruka ovdje i predstavljanje posljednjih aktivnosti koje su urađene na njegovom dolasku u Stranku demokratske akcije. Pa evo dajem riječ Neziru Pijeviću. Hvala Alisa. Poštovani predstavnici medija, sve vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste se odazvali na današnju preskonferenciju i hvala vam što ćete zeničku i bosansko-hercegovačku javnost upoznati o našim aktivnostima i naravno zahvaljujem vam se na dosadašnjem vrlo korektnom praćenju aktivnosti SDA Zenice. Prije nego, tema današnje preskonferencije jeste pristupanje članstvu Stranke demokratske akcije doktora Faruka Hodžića, zastupnika u kantonalnoj skupštini, ali prije nego što kažem nešto o ovom političkom potezu doktora Faruka Hodžića, želio bi da se osvrnem na nekoliko stvari koje sam rekao povodom 27. godišnjice stranke SDA u Zenici, a to je prije svega da stranka SDA u Zenici je vođena ovim povjereništvom, ima prioritetni zadatak da napravi jedan kadrovski zaokret, jednu reformu u smislu pristupanja novih, mladih snaga unutar SDA Zenice i u prilog tome ide i činjenica da smo nedavno promovirali 155 novih članova, mladih ljudi koji će biti članovi Stranke demokratske akcije potpuno aktivni, koji će zauzimati ključne uloge unutar samog i rukovodstva SDA u Zenici, a ono što je još i važnije i ono što je u pripremi jeste promocija novih 200 novih članova SDA Zenice. Otprilike u većini slučajeva su to mahom mladi ljudi kojima mi nastojimo i kroz buduće ove aktivnosti dati zapaženu ulogu i na taj način zahvaliti se svima onima koji nisu nažalost opravdali ideju Stranke demokratske akcije i dati prostor mladim, obrazovanim ljudima, dati im priliku u odnosu na one koji nisu opravdali ono što se očekivalo u provođenju same ideje Stranke demokratske akcije, gdje su prvenstveno, nažalost, bili vođeni određenim ličnim interesima. Ovom prilikom bi također pozvao sve građane Zenice koji osjećaju ideju Stranke demokratske akcije i koji su prepoznali njen državni karakter u stvaranju države, razvoju države, njenih institucija, da se priključi SDA i da na taj način daju doprinos i razvoju našeg grada i države Bosne i Hercegovine. Ono što bi posebno ovdje akcentirao i što bi želio istaći jeste da građani Zenice ipak malo razmisle i da ne sjedaju na takozvane političke alternative koji egzistiraju samo od izbora do izbora i čiji je cilj samo jedan puki lični interes i nažalost razbijanje jednog političkog bošnjačkog jedinstva, političkog bošnjačkog tijela i da na ovaj način doprinesu razvoj, kao što sam rekao, razvoju grada i Bosne i Hercegovine. Naravno, sada bi nešto rekao o samom doktoru, odnosno kolegi Faruku Hodžiću, na osnovu jedne naše konstruktivne saradnje i izražene želje Faruka Hodžića došli smo do današnjeg čina, odnosno samog pristupanja Stranci demokratske akcije i nama je izuzetna čast da imamo jednog ovakvog mladog člana koji je kroz svoj obrazovni profil, zatim kroz radni angažman dokazao da treba i mora zauzimati jedno vrlo važno mjesto u našem društvu i sigurno će to najbolje moći učiniti kroz Stranku demokratske akcije, najjaču političku organizaciju koja skoro 30 godina egzistira i koja je pokazala svoj puni politički kapacitet i snagu da može izvesti najvažnije aktivnosti unutar države i naravno i u međunarodnim odnosima. Svima vam je poznato da je kolega Faruk Hodžić i dugogodišnji ljekar u nogometnom klubu Čelik, da je ljekar našeg olimpijca Amela Tuke. Njegove aktivnosti i uspjesi u jednom poslovnom smislu su također poznati i vi ste više puta o tome izvještavali i ja sam siguran da će on u Stranci demokratske akcije, zauzimajući jedno važno mjesto kako unutar same kadrovske strukture i same stranke u SDA u Zenici, još više dobiti priliku i mi ćemo mu sigurno dati podršku da sve pozitivne ideje koje ima provede u djelo. Na kraju želim čestitati Faruku Hodžiću na pristupanju Stranci demokratske akcije
i reći da stupa u politički prostor iskrenog dijaloga i demokratske kulture. Čestitam. Ja vjerujem da i predsjednik kantonalnog odbora SDA Zeničko-Dobojskog kantona ima nešto da kaže o ovom svečanom činu. Zahvaljujem. Dakle, poštovani dame i gospode, ja vas u ime kantonalnog odbora SDA Zeničko-Dobojskog kantona sve pozdravljam, zahvaljujem se na vašem prisustvu ovdje. Evo, kao što vidite, odnosno kao što ste čuli, gospodin Pivić je rekao uglavnom sve o razlozima zašto smo danas ovdje. Dakle, ja izražavam zadovoljstvo da evo danas Stranci demokratske akcije pristupa jedan mlad, uspješan čovjek, ljekar, specijalista ortoped, gospodin Faruk, porodičan čovjek, nastavnik na medicinskom fakultetu, čovjek koji je angažovan u sportskoj medicini, odnosno kao ljekar čelika, ljekar naših olimpijaca, Alića, Tuke i ostalih sportista iz Bosne i Hercegovine i na kraju kao kantonalni zastupnik. Ovo govori pristupanje gospodina, odnosno doktora Faruka SDA-u, govori da je SDA stranka koja svojim programom, radom privlači i dalje mlade i uspješne ljude. Dakle, ovo je jedan od prvih poteza Stranke demokratske akcije iz Zeničko-Dobojskog kantona poslije naše najave da želimo kadrovska osvježenja. Dakle, evo, poslije današnjeg čina imamo najavu i u drugim općinama želje učlanjenja novih članova i prelazaka članova drugih stranaka u Stranku demokratske akcije. Dakle, ja još jednom čestitam doktoru Faruku i želim mu uspješan rad u Stranci demokratske akcije zajedno s nama. Evo, prije nego što dam riječ gospodinu Faruku Hadžiću, predlažem da gospodin Galjašević i gospodin Pivić uruče članstvo. Pa kasnije ćemo uručiti. Prije svega ja ću vas sve srdačno pozdraviti, zahvaliti se na vašem dolasku i odzivu, zahvaliti se svojim domaćinima danas na lijepim uvodnim riječima. Napravili su mi odličan uvod i u suštini su već rekli ono što bih i ja mogao ponoviti, ali eto, pokušat ću reći nešto drugčije sa svoje strane i sa svog gledišta. Stranci SDA sam pristupio iz par prostih razloga. Stranku demokratske akcije smatram najdržavotvornijom strankom trenutno u Bosni i Hercegovini, snagom koja je po meni lično jedini garant opstojnosti države Bosne i Hercegovine u obliku koji mi danas poznajemo. Često imam običaj reći da se za svoju državu za koju sam se borio nisam bojao kad je bilo to najteže u onom ratnom periodu, ali zaista se sada bojim, jer su na polju djelovanja u Bosni i Hercegovini neke nove podmukle sile i snage koje pokušavaju na jedan podmukao način, da tako kažem, uništiti. Ja sa svojim bićem, svojim likom i djelom to ne mogu dozvoliti i odlučio sam da svoj daljnji politički angažman u tom pravcu ostvarim kroz Stranku demokratske akcije. Ono što bih rekao još je to, i to su moji uvodničari otprilike već naglasili, da mi se zaista sviđa trenutna atmosfera u Stranci demokratske akcije, posebno u Zenici i Zeničko-Dobojskom kantonu, i zaista imam i volju i želju da budemo primjer svim ostalim organizacijama u Bosni i Hercegovini kada je riječ o ovoj stranci, kako se pruža šansa i okreće novim mladim snagama, mada je sad upitno da li sam ja mlada snaga ili nisam, hvala na tome ako jesam, to je zaista kompliment, i da u tom pravcu dalje treba ići i tu dilema nema. Moj dosadašnji politički angažman je uglavnom bio zasnovan na jednoj konstruktivnoj politici, dijalogu, bez kompromitacije, bez nekih ružnih stvari, dijaloga, i ja zaista planiram nastaviti u tom pravcu. Smatram da ovdje imam dobru ekipu, dobre suradnike i da ćemo se, ako Bog da, svi zajedno uspjeti izboriti za ono o čemu sam na početku svog govora nešto rekao. Hvala, toliko ja ne bi dužio, neka nam je svima sa sreću. Dobro, evo mi ćemo sad.
Doktor, evo, uruču ti. Čestitam. Hvala vam svima što ste došli. Gdje se čiste duše